da si postavim masku klasične bibliotekarke i moje downloadirane misli da prenesem. Nadam se da ću imati dovoljno vremena jer obično znam pričati puno. Tako idemo sada dalje. Da. Makedonski nacionalni Kobis centar, ili kako ga znamo VBM centar, u saradnji sa drugim odelenjima nacionalne biblioteke, započeo je i vodi nekoliko projekata kojima želi poboljšati kvalitet uzajemne katalogizacije, kao i korištenje baza podataka i pronalaženje relevantnih informacija u sistemu Kobis.mk. VBM centar je intenzivirao aktivnosti za uspostavljanje normativne baze podataka KONOR.mk za lična imena i korporacije, projekat koji je započeo pre nekoliko godina. U toku su implementirane aktivnosti za formiranje makedonskog, aktivnosti za formiranje makedonskog tezaurusa predmetnih odrednica, vidi se da nisam navikla da čitam, koji bi bili implementirani u sistemu Kobis za normativnu kontrolu predmetnih odrednica. Započet je i projekat prevođenja priručnika Kobisa na makedonskom jeziku. Radimo i na motivisanju članica Kobis.mk koje još nisu aktivirale segment Kobis pozajmica da isti implementiraju i time svojim korisnicima pruže mogućnosti i pogodnosti koja nudi ova aplikacija. Tako da u nastavku ću malo dati kratak pregled ovih projekata. Oko normativne kontrole ličnih imena i korporacija, inicijativu i početne aktivnosti uvođenja normativne kontrole autora u sistem Kobis.mk i implementiranja baze KONOR.mk su VBM centar i Bibliografski centar Nacionalne biblioteke započeli pre više godina, kada se još uvek koristila verzija Kobis 2. Na osnovi preporuka iz uputstava za pripremu bibliografskih zapisa za programsko kreiranje normativnih zapisa za lična imena, definirali smo kriterijume za izbor bibliografskih zapisa i izbor autora koje su trebali biti osnov za kreiranje baze KONOR, nakon čega smo započeli sa selekcijom autora i utvrđivanjem normiranog i varijantnih oblika njihovih imena. Na osnovi definisanih kriterijuma u proteklom periodu bili su utvrđeni normirani i varijantni oblici imena na ćiriličnom i latiničnom pismu za više od 8600 autora, kao i određeni broj korporacija koji će predstavljati inicijalnu bazu KONOR.mk. Tokom rada na početnom setu autora, Bibliografski centar je ustanovio da postoji neujednačenost u delu normativne kontrole imena autora, pa je ocenio da postoji potreba da se preimplementiranja baze KONOR.mk organizuju radionice za normativnu kontrolu ličnih imena, na kojima bi se ukazalo na otkrivene nedoslednosti i radilo na njihovom otklanjanju. U tom periodu je VBM centar sprovodio aktivnosti celosnog prelaska na novu platformu Kobis 3. Nakon prelaska na Kobis 3, prirodno se nametnulo pitanje kako će se na novoj platformi odvijati postupak implementacije baze KONOR.mk, o čemu smo se u neformalnim razgovorima informisali od kolega iz Izuma i sa njima ustanovili da je potrebna reorganizacija procesa implementacije KONOR.mk. Međutim, organizovanje radionica za normativnu kontrolu i reorganizacija procesa implementacije bili su neplanirano stopirani poznatom pandemijom korone. Rad biblioteke u specifičnim uslovima za vreme pandemije još više je naglasila potrebu implementacije normativne kontrole u sistemu Kobis.mk, tako da su odmah čim su se zaštitne mere malo relaksirale, Bibliografski centar u saradnji sa Udruženjem bibliotekara Makedonije započeli sa održavanjem radionica za normativnu kontrolu autora i do sada su održane 4 radionice u Skoplju, Bitolju, Strugi i Radovišu, na kojima su prisustvovali više od 40 bibliotekara. Što se tiče redefinisanja postupka implementacije baze KONOR.mk, u martu ove godine u Izumu je bio ostvaren radni sastanak s predstavnicima VBM centra i Bibliografskog centra Nacionalne biblioteke i sa saradnicima iz Izuma, na kojem su bile definisane i dogovorene faze implementiranja. Započeli smo prvu fazu implementacije KONOR.mk, kreiranje inicijalne baze, pri čemu je
bilo instalirano realno okruženje CONOR-MK za pripremu primjera normativnih zapisa autora za fizičke osobe i korporacije, od kojih će se zatim pripremiti seminarska baza za kurseve za CONOR-MK. Na kreiranju zapisa radi nekoliko katalogizatora iz Nacionalne biblioteke. Urađen je i prevod materijala za kurs kreiranja inicijalne baze CONOR-MK, koji treba da se modifikuje i dopuni sa makedonskim primjerima tamo gde je potrebno. Trenutno radimo na izboru i definisanju grupe licenciranih katalogizatora sa većim iskustvom u uzajamnoj katalogizaciji i naravno normativnoj kontroli autora iz svih biblioteka u Makedoniji, koji će biti obučeni na kursu za kreiranje inicijalne baze CONOR i koji će započeti sa unosom zapisa u ovu bazu. Sljedeće faze, to su obuka licenciranih katalogizatora odabranih za kreiranje inicijalne baze CONOR, održavanje kursa kreiranje inicijalne baze CONOR, unos i redaktiranje zapisa u inicijalnoj bazi CONOR-MK, onda sticanje licence za održavanje kursa prelazak na katalogizaciju sa normativnom kontrolom sa strane licenciranog predavača koji trenutno vodi kurs COBIS 3 katalogizacija početni i koji će nakon implementacije baze CONOR voditi početni kurs zajedno sa kreiranjem normativnih zapisa, deo koji je trenutno izostavljen. Učestvo svih katalogizatora na gore navedenom kursu, zatim povezivanje CONOR-MK sa bibliografskim zapisima u COBIS-MK i prelazak na katalogizaciju sa aktivnom normativnom kontrolom autora i naravno određivanje osobe za licenciranog predavača kursa redakcija normativnih zapisa u CONOR-MK. Čeka nas puno posla. Jasno je da ove aktivnosti traže puno vremena, angažovanje i posvećenosti velikog broja katalogizatora i nadamo se i očekujemo da ćemo ih realizovati u razumnom i što kraćem vremenskom periodu, jer kako smo vidjeli prošlog dana, normativna kontrola je nešto što zaista trebamo imati već uvedenog. Sljedeći projekat, Tezaurus. Smanjenje broja stručnih saradnika u bibliotekama zbog politike racionalizacije broja zaposlenih u javnoj administraciji i javnom sektoru, zapošljavanje osoba sa obrazovanjem prvenstveno iz područja lingvistike i književnosti kao i problemi koje je dodatno prouzrokovala nedavna pandemija, naglasili su potrebu postojanja tezaurusa na makedonskom jeziku koji bi se koristio u procesu sadržinske analize bibliotečke građe. Postojanje ovakvog tezaurusa omogućilo bi ujednačenost u radu bibliotekara, normiranje sadržinske obrade i bio bi od velike pomoći bibliotekarima, posebno prilikom obrade publikacije iz područja koja nisu njihova specijalnost. Tezaurus bi bio i neprocjenjiva alatka korisnicima kada pretražuju bibliotečku građu na određenu temu. Inicijativu za izradu tezaurusa na makedonskom jeziku pokrenula je koleginica Jelena Cvetanovska, koja je odgovorna za sadržinsku obradu bibliotečke građe u Nacionalnoj biblioteci, koja je na jednom od sastanaka stručnog savjeta Nacionalne biblioteke obrazložila uočenu potrebu za njegovo formiranje. Ovim tezaurusom bi se služile sve biblioteke i druge ustanove u Makedoniji koji se bave predmetno obradom građe. Koleginica Cvetanovska je u posljednjih nekoliko mjeseci predano istraživala i proučavala osnovne karakteristike, metodologiju izrade tezaurusa, njegovu ulogu u normativnoj kontroli predmetnih odrednica kao i iskustva drugih zemalja u izradi tezaurusa. Rezultati ovog istraživanja i zapažanja i smjernice za kreiranje makrotezaurusa na makedonskom jeziku predstavljeni su i u njenom radu Tezaurus i potreba za njegovim formiranjem, objavljenim u posljednjem broju časopisa bibliotekarstva, u kome ona između ostalog navodi i početne korake za izradu makrotezaurusa na makedonskom jeziku, a to su mobilizacija svih vrsta biblioteka, nacionalna, javne, visokoškolske, univerzitetske kao i specijalizovane biblioteke, čiji bibliotekari posjeduju znanja o sadržinskoj obradi. Konsultovanje nastavnog osoblja i naučnih istraživača na fakultetima i naučnim institutima za izbor relevantnih termina u svim oblastima ljudskog znanja od strane bibliotekara u ovim institucijama koji će biti uključeni u izradu tezaurusa. Obuka bibliotekara o principima i pravilima izrade tezaurusa u organizaciji Nacionalne biblioteke, formiranje radnih grupa po posebnim područjima za izradu mikrotezaurusa,
Rad ovih radnih grupa koordinirala bi Nacionalna biblioteka. Revizija predmetnog kataloga uz označavanje pravilno utvrđenih predmetnih odrednica i njihovu verifikaciju od strane uredništva koje bi se za tu svrhu osnovalo. Odobrene odrednice bile bi izvor za oblikovanje deskriptora i preferentnih termina. Uspostavljanje strukture odnosa, ekvivalencije, hijerarhije, asocijativnosti među terminima, odnosno predmetnim odrednicama. S obzirom na složenost ove tematike, odlučili smo da počnemo sa pilot projektom mikrotezaurusa iz oblasti etnologije, što je specijalnost koleginice Cvetanovske. U tu svrhu iz COBIS-a smo napravili ekstrakt predmetnih odrednica koje su do sada korištene u oblasti etnologije. Ove odrednice bit će pregledane, ujednačene i revidirane, imajući u vidu pravilo za kreiranje predmetnih odrednica kao i odgovarajuću naučnu literaturu u sadržinskom i terminološkom smislu. One će činiti osnovi za mikrotezaurus iz etnologije koji će se zatim dopunjavati terminima utvrđenim tokom tekućeg rada kao i onim iz drugih tezaurusa iz oblasti etnologije. Poseban akcent bit će stavljen na etnografski tezaurus američkog folklornog društva koji koristi Kongresna biblioteka u Washingtonu. Drugi važan korak u izradi mikrotezaurusa bit će uspostavljanje strukture odnosa, ekvivalencije, hijerarhijski asocijativni odnosi među usvojenim predmetnim oznakama. U ovom segmentu rada od izuzetne pomoći bit će nacionalna klasifikacija kulturnog nasljeđa u delu koji se odnosi na etnologiju kao i naučna literatura iz ovog područja. Ideja i namjera ovog projekta je implementacija mikrotezaurusa, a u budućnosti makrotezaurusa u COBIS-u, o čemu bi sa kolegama iz Izuma razmotrili mogućnost implementacije koja aplikacijom, to jest interfejsa koja bi služila za upravljanje normativnom bazom predmetnih odrednica SGC u stvari u sistemu COBIS-MK. Sljedeći projekat je prevod priručnika COBIS. Započeli smo ovaj projekat jer ukazivali smo da više puta za ovu potrebu. S jedne strane imamo zakonsku obavezu da prilikom distribucije proizvoda na području Makedonije krajnjim korisnicama obezbedimo materijal na makedonskom jeziku, uputstva, priručnike i tako dalje. S druge strane, posebno mlađe generacije bibliotekara koje su rođene nakon osamostaljivanja Makedonije ne poznaju ili nedovoljno dobro poznaju srpski jezik, na kojem su trenutno objavljeni elektronski priručnici na našem portalu obrazovanja. Tako se često nalazimo u situaciji da pripremamo kratka uputstva na makedonskom jeziku za određene postupke za rad u COBIS-u kako bismo pojasnili bibliotekarima koji nisu razumeli objašnjenja data u zvaničnim priručnicima. U razgovoru sa kolegama iz Izuma početkom ove godine prihvaćen je predlog za prevod priručnika. Sa naše strane procijenili smo da bi se najkvalitetniji prevod dobio ako isti rade lica koji su licencirani prevodioci, predavači COBIS kurseva i odgovorni za pravilnu primjenu datog segmenta u sistemu COBIS, jer su dobro upoznati sa funkcioniranjem samih segmenata i sa terminologijom koja se koristi u programskoj opremi COBIS-a. Prevod bi također bio lektoriran od licenciranih lektora makedonskog jezika koji imaju poznavanje bibliotekarstva i rada u sistemu COBIS. Imamo takvih u instituciji, tako da će nam to biti od velike pomoći. Dogovorili smo se da se prvo prevedu priručnici za najkorišćenije COBIS segmente, to je fond, katalogizacija, pozajmica, a zatim da se produži sa ostalim priručnicima. U toku je prevod priručnika COBIS 3 katalogizacija, a prema planu očekujemo dostavi materijala za prevod priručnika COBIS 3 pozajmica. Očekujemo da će priručnici na makedonskom jeziku, posebno mlađim generacijama bibliotekara, olakšati tekući rad u sistemu COBIS i omogućiti bolje razumijevanje njegovog funkcionisanja. Na kraju, ukratko iz aktivnosti koje vodimo u vezi aktiviranja segmenta pozajmica koje je kod biblioteke u sistemu COBIS. Nesporna je korist od primjene ovog segmenta kako za bibliotekare u njihovim tekućem poslovanju, tako i za njihove članove u pronalaženju i korišćenju relevantne građe za svoje potrebe. Same biblioteke potvrđuju da se nakon aktiviranja ovog segmenta povećao broj aktivnih članova, broj pozajmljivanja bibliotečke građe, poboljšala se urednost vraćanja građa, povećana i poboljšanja je komunikacija između bibliotekara i korisnika. Mogućnosti COBIS 3 verzije s aplikacijama Moja biblioteka i mCOBIS još više doprinose tome.
Pre par godina u COBIS MK jedva je 15 biblioteka od ukupnog broja članica koristila segment pozivnica Vidim signal, iako najveći deo biblioteka 10 i više godina evidentiraju bibliotečku građu u svojim lokalnim bazama podataka. Sa saradnicom Elizabetom Trpčarskom-Petruševskom, koja je licencirani predavač kursa COBIS 3 pozivnice i odgovorno lice za primjenu i pomoć korisnicama ovog segmenta u sistemu COBIS, ocijenili smo da je neophodno podstaći i animirati biblioteke da što pre aktiviraju ovaj segment, posebno one koji svoj aktivni fond već imaju u COBIS-u, i na taj način da svojim korisnicima omoguće sve pogodnosti koje COBIS 3 pozajmica nudi u korišćenju bibliotečke građe. Dodatna pomoć u animiranju biblioteka bilo je i sufinansiranje obrazovanja bibliotekara u okviru razvojne pomoći Republike Slovenije za projekat COBIS.net. Posljednje 3 godine održano je 5 kurseva na kojima je učestvovalo 26 bibliotekara iz 18 biblioteka, od kojih 14 su bile biblioteke koje nisu imale aktiviranu pozivnicu. Broj biblioteka koje koriste ovaj segment se polako povećava i trenutno imamo 26 biblioteka sa aktivnom pozivnicom. Ovaj broj nije konačan jer preostaje još određeni broj biblioteka čiji su bibliotekari posjetili kurs, ali još nije urađena instalacija. I malo statistike za kraj. Iz statistike prirasta na našem portalu COBIS. Na slici je prikazan deo statistike prirasta na kojem u najgornjem redu možemo vidjeti broj biblioteka sa automatizovanom pozajmicom od 2017. do 2021. godine, kako se on povećava tokom godina. Sa crvenim okvirom su podaci o broju transakcija u pozajmici koji su korisnici uradili preko COBIS Plusa i M-COBIS-a. Možemo primijetiti značajno povećanje broja produženja pozajmice i u manjoj mjeri broja rezervacija građe. Ove statističke vrijednosti bile bi i veće ako imamo u vidu da nisu sve biblioteke sa automatizovanom pozajmicom aktivirale mogućnost rezervacije i produženja pozajmice građe preko interneta. Iz statističkih podataka možemo primijetiti da se polako povećava i broj pretraživanja i prikazanih zapisa lokalnih baza podataka, što navodi na zaključak da sistem COBIS MK polako, ali sigurno postaje jedan od osnovnih izvora informacija na koga se korisnici oslanjaju. U sljedećem periodu cilj nam je da i preostale biblioteke animiramo da implementiraju i započnu sa korišćenjem segmenta pozajmica, da se kod biblioteka koje već koriste ovaj segment aktiviraju sve mogućnosti koje će doprinijeti boljem korišćenju lokalnih baza i bibliotečke građe sa strane korisnika, a samim bibliotekarima omogućiti lakše i efikasnije poslovanje u dijelu usluge korisnika. Realizacijom ovih projekata o kojima smo dali kratak osvrt, vjerujemo da ćemo u narednom periodu postići ciljeve kojima se stremimo. Poboljšanje kvalitete uzajamne katalogizacije, povećanje korišćenja baza podataka i veću efikasnost u pronalaženju relevantnih informacija u sistemu COBIS. Hvala na pažnji. Na voljo vprašanje. Dobar dan, Kristina Feldvari sa Odsjeka za informacijske znanosti u Osijeku. Spomenuli ste ovaj tezaurus, mikrotezaurus, to me posebno zanima zbog toga što mi isto izrađujemo trenutno jedan tezaurus poslovica za djecu, pa me zanima, znači nabrojali ste tamo sve faze koje je kolegica Cvetanovska, ako sam dobro pohvatala. Dobro sam, odmah sam potražila je. Ona je napisala tamo da će etnologiju prvo raditi, koliko sam... To je njena specijalnost, tako da smo riješili da pošto imamo čovjeka u kući, da probamo... Naravno, koji je specijalist za područje. Zanima me da li kada budete izrađivali tezaurus, ili ste već to imali na umu, počeli izrađivati, da li korisnike uzimate kao korisnički rječnik, kao nešto što ćete uključiti u samu izradu tezaurusa. S obzirom da znamo da korisnici kad pretražuju, često pretražuju prema temi, predmetu, sadržaju, da li ćemo i te riječi, odnosno te termine koje oni koriste uključiti, imati u vidu uključivanje u tezaurus? Pa sigurno da će biti obuhvaćene i uzete u obzir, jer krajnji cilj je u stvari da se pomogne korisnicima. Zato pitam. Zato što često nije naglašen taj korisnički aspekt, a zapravo na kraju krajeva mi to izrađujemo zbog korisnika. Zbog njih. Naravno, držeći se onih definisanih termina iz te oblasti, ali verovatno i sigurno će biti uključena i oni termini koji korisnici koriste da bi
Dobro. ugodilo i Ok, hvala vam. omogućilo. Javit ću se ja svakog kolegici. Evo, hvala što ste mi dali informaciju. Nema čega.